Umentri ketat elekai ke jela ba Shakler Wajri, ula kawe ya lama jong ka jing sedang ka toch relay, ni ka jingra ya ka dong musa na kawe ka district Shakaway pan. Ka 5th Meghalaya Games 2024, ka panlong na do ka khatsan tarik, hadu arpho tarik ukula lingkot hatura West Garo Hills District. Umentri ula IT ya ka ni ka dong musa hamadan SSA Stadium, hapleng ka jingadon ringkat kinong kitkam ka MSOA, ki officer ka tanat elekai, bat kirang ki thay elekai na ki district beper. Ya kani kadong musa la IT benra ada orang Yakob mare bapau nam kejela ba bending star lingkoi. Bola yo akhor ya bonteli kitakma na kilumpung ya kun hajela hari ba chabari rukumcu. Ba bending star unpun po ya kani kadong musa jong kelumpung ilekai syaka madan ilekai hatura. Kani kelumpung kan sedang daka opening ceremony haka khatsan terik ukula lingkot badan play ka daka presiden kari ka Draupadi Murmu. Kibabun ki kunhun ilekai na ki district kejela kilas dang banyapoi ha ISBT ban pendrum kerteng yeladi. Wadlah kajing pelipat ba ya kan lumpung ni lekai kan long haka khatsan tarik ukala lingkon kajing lekai football labu bakan sedang nado kasngi balang ila ya shadi sekeman ila don stage ke ba ila ajen bedap lu baru surat kap te matrai setengah adu suara artrik ila dap baro ki gijung don kap nak betap ke ketika Meghalaya Games total bat ki officials bat ki ngilap ke do laya jartam na borok ke jalan na borok ki district beper ngilak boleh dol laya jartam kre ngilaya sakmat ngomong yipi baro hi kidang don kibang ngilap ha ban repair kidon kibat mai te kajing pen kre na gomtaka ki venue ki madan ki ngilaya sakmat sa